Je m'appelle Mohamed Ibrahim Abdallah, j'ai 44 ans. J'ai fait mes études en Tunisie avec une maîtrise en finance. Après, j'ai continué mes études en France avec une maîtrise en sciences politiques à l'université Paris 8 et un master 2 en droit et politique de développement de l'université Paris 5. Je suis resté en France 7 ans, où j'ai eu la chance de vivre et de travailler avec la communauté et notamment dans le cadre associatif. En 2008, j'ai décidé de rentrer aux Comores, surtout notamment de participer au développement du pays. Depuis, j'ai travaillé au niveau de l'administration, au niveau insulaire, mais aussi dans le département de l'Union. J'ai travaillé dans un projet du gouvernement comorien financé par des bailleurs. Et puis en 2009, j'ai créé une organisation non gouvernementale avec des amis, à travers laquelle nous avons pu réaliser différents projets de développement local, construction et équipement d'écoles, construction de citernes communautaires, construction d'une maternité, et puis d'autres projets et activités de développement local. À travers cette expérience et les leçons apprises au niveau de l'administration, mais aussi au niveau du terrain, après réflexion et échange avec des amis, j'ai décidé de me présenter aux élections, notamment l'élection du gouverneur de Ngazija. Je compte, à travers mon expérience et l'expertise développée, mais aussi avec l'appui des forces vives et de toutes les compétences, participer au développement de l'île pour proposer des solutions nouvelles, des solutions innovantes pour le développement du pays. Mon programme s'articule sur différents volets, notamment la culture et la cohésion sociale, la jeunesse et l'insertion professionnelle, l'administration communale et l'appui technique aux communes, le Milan-Nancy et la société civile, la protection de l'environnement, la santé et l'éducation de base. Chaque volet fera l'objet d'un développement et de détails lors de la campagne électorale. Et je crois qu'avec ce dynamisme nouveau, cette vision nouvelle, et avec la conjugaison de tous les efforts et toutes les bonnes volontés, nous pourrons proposer une alternative et proposer aussi un nouveau départ pour le développement de notre île Ngazija. Je vous salue et vous remercie et à la prochaine. السلام عليكم. اسمي محمد إبراهيم عبد الله. عمري 44 سنة. درست في تونس وحصلت إلى درجة البكالوريوس في المالية، وبعد ذهبت إلى فرنسا ودرست وحصلت إلى بكالوريوس في العلوم السياسية في جامعة باريس 8، وماجستير في علوم التنمية في جامعة باريس 5. عشت في فرنسا 7 سنوات، ومن خلال هذه الفترة يعني عشت وعملت مع المجتمع في خلال الجمعيات. وفي عام 2008 قررت أن أرجع إلى بلدي، يعني إلى جزر القمر، لكي أعيش وأخذ فرصة في تنمية وتطوير البلاد. ومن خلالها يعني عملت في الحكومة، يعني من الناحية الجزيرة ومن الناحية الاتحاد، وعملت في برنامج يعني حكومي ممولة من قبل المانحين. وفي عام 2009 أنشأت مع إخوة يعني منظمة إنسانية غير حكومية، وعملنا من خلال هذه الجمعية برامج تنموية مجتمعية، مثلا بناء وتجهيز يعني مدارس، وبناء إبر، وبناء مستشفى للتوليد. ومن خلال هذه الخبرات في المجتمع، في الجمعيات وفي الإدارة الحكومية، وبعد تفكير مع بعض الإخوة قررت أن أقترح نفسي
في انتخابات يعني حاكم الجزيرة، حاكم جزيرة غزيجة. وأظن يعني أن مع هذه الخبرة المكتسبة والقدرات المكتسبة ومع القوات الحية سأستطيع أن أعطي اقتراح جديد ورؤية جديدة من أجل تطوير وتنمية جزيرة غزيجة. وبرنامجي يعني الانتخابي مكون من مكونات، مثلا الثقافة والتماسك المجتمعي، الشباب والاندماج المهني، البلديات والدعم الفني للبلديات، حفظ البيئة والتربية الدينية والتربية والتعليم والصحة الأساسية. وكل مكون يعني سيكون يعني تفصيله في الحملة الانتخابية، في البرامج التي ستقترح يعني في الحملة. وأظن وأعتقد أن يعني مع هذه الخبرات ومع قوة الحية يعني الشباب والقمريين في الخارج سنكون يعني قادرين يعني على اقتراح جديد ويعني حلول مبتكرة من أجل تنمية وتطوير يعني البلاد وتطوير جزيرة غزيجة. أشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.